Cene drva na pijacama, to je drva za ogrev na pijacama za mesec februar 2026. godine, jeste to idu od nekih 3.500 dinara topola. Znači ovako kada je u pitanju domaći šporet. Znači drva za ogrev, znači 3.500 dinara je topola, do nekih 9.000 dinara po metru, znači pričamo o hrastovini koja je najskuplja. Nekih 6.500 je bukva, oko 6.500 dinara po metru je i jasen i bagrem, ali najskuplja je hrastovina oko 9.000 dinara po metru kubnom. Ali evo, ovako i topola, odnosno ona je najjeftinija 3.500 dinara po metru, odnosno mora se reći ti otpaci topolivi idu čak i jeftinije, oko 2.500 po nekoj paleti. To su prosječne cene za mesec februar 2026. godine, cene drva za ogrev na pijacama.